دوستان عزیز، کسانی که در مسکو или Московский област کار فعالیت میکنند و خواهشی با روان کردن به وطن دارین، شرکتی گروزاپیروز که اکای نازیمه توسط میتیم که پشتی هر هفته بارشون به ترسون میرسه. طول یک چند ساله که اویدی همی سیستم کار فعالیت میکنن، مقصد به دل پر از نومی کانال یوتیوبی سعود تیوی زنگ زنین. برای شما از 100 کیلو زیاد باشه اگر آمده خودشون بارتون میگیرن، پریامو توریکسون برن. بار برده میشه بعد شنبه وحدت، رگر، حصار، شهر نو، وسه، کلوب، فرهار همدانی و دیگر جای توریستان خلاص بارشون میرسه. هر هفته پشتی بارشون توریستان برای برادر عزیز از دومی کانالی ما زنگ زنین. بهترین شرکت بارناک، شرکت اکای نازیم مرامت سروشنا براتون زنگ داده رو کنیم برادر عزیز. باردارجونوی من السلام علیکم مرحمت تماشا کنید در کانال هفته دوباره تجربه بازت دیگر BMW F10 حالتی بهترین کتی سالش باردارو 2015 تنیروفکا حجتوش سالونا ماشین البته که کره نگاه کن باردارو 2015 موتوری майда موتوری گیسی میشد حالتش بسیار خوب باردارو به یگان کامبودی اوریجینال ام پاکت است باردارو نرخش هم نرخی بهترین 168,000 سوم مونده شده نرخ نگاه کن باردارو نرخ ریاضی باردارو انا خیلی نرخ باردارجونی من نرخ به حد دست رسیده میشد برای که 2015 2014 باشد نه دیسکچاشو ببینید بالونش هم در حالت خوب حالت سالن چشم خوشراک است کوچنی سالن دیدید باردار اوریجینال ام پاکت شیلدیکش هم ام میشد شیلدیکش هم باردارجونی نه استونش نگاه کنید خوب بسکولیچوی دوست چورتا درش دارد باردارو خوب با چی داره نگاه کنید سیدین لیفت با سیدین این بیرکش ببینید باردارو 2015 режим вождения салоношо бинед чӣ хушрок аст пробегаш ҳам кам бардаро мошин бардарои ман вагон ба фикрам даст ё кам гаштаги аст худомба нигоҳ кунед якта рӯли м намерасад як хел м пакето бардаро на хел рӯли простой ки мебиён фарош наки оригинал фарои адаптивни лед аст бардарҷон чӣ хел аст на 168,000 сом срочни арзанда аст ё не фикротон ҳатман месед лайки фаромӯш накунед бо канали ҳафтаду байтаҷи бошед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба тарбили худатонро бовердорон пайдо мекунед باردارا کی پروزه استفاده بود لکسوس RX 450 گیبرید در پارک فروخته انا برای شما گفتم باردارا نکی وریانت بهترین نشه گفتم نرخش دیده 195,000 سوم ویدیو نگذارید باردار این ماشین چه کره اسکش باردارا قیمت میشه انا موتور 3.5 RX 450 گیبرید تنیروفکا اوجا تماش سالن اوتیلیزاسیون هم دارد یگان کمبودی نداشته است باردارا 2010 سال دو رستنینگ ماشین چه خریدارو مرحمت کنید نه گیبریدش 100% کار میکنه راستادش هم بسیار کم به یگان کمبودی است ماشین سیستم با همه جاش گارانتی داده میشه میگم بعد تمامی نمود پرویرکا ماشین تایور است دیوی قطعی فوتون پرویرکا به 4 دیسک با ماشین اسکوش باردارو سلام بسیار سلام دل چخشراک است کوجوش بسیار در حالت خوب باردارو بو پانوراما هم است که داره باردارو پانوراما میشه کریسکی و بین این لینک کودش باردارو خوب سیدین لیفت باردارجونو با چی داره نگاه کنید خوب سلاماش ترپیدشوش بارداروی من تو زهک خوشبخت دست دیگه من دورچاش هم از 160,000 کیلومتر پرابگ دارد میلی باردارو کیلومتر میشه باردارو پرابگش نرخش هم نرخ بهترین باز معامله دارد 195,000 سوم از اون مدیریت دوزنین ارزان کرده میشه مردای دوسته مرد بشه باردار که ماشین زدگی نداره برای همین سبب مرداش علیش کرده یه اسپورت نداری نیست تویوتا کامری 3 2012 دینیمی گیبرید امریکا мотору коробкау гибридиш да 100% гарантия додааст ҳаме абезиш вайронай нархша 110,000 сомон гуфтеста уҷати солонаш як моҳи дига мондагия утил дора 4 балониш 180% кузуфуш тозаак мотор коробка гибридиш да 100% мега ҳаме я абезиш вайронай борам 110,000 гуфтеста XL 8,000 да соз меша 6,000 да соз меша ҳабшифгош тозаак электропакет салон лата чихоли кожа кашидаги полик болош топ тозаак бесключиҳои доступ 4 та оинааш электропакет сидению лифт мултирули дутарафа коробка автомат абагриф скаминкои пеш климат-контрол кондитсионериш ях монитор зади камера старстоп пробегшоз мебинем чанд та гаштаги 238,000 винко чазане бине бародаро 2012 сол камри 3 диними гибрид нархш 110,000 сомон бо савдо муомила мешавад номери соҳиб шаписан видеода мемонам занг зане савдо кунед ба устодатон бе қабул кунед ҳами расходи 6,000 ё 8,000 расход дора абисоша соз мекунед ба ҳами тамом дига мотор коробка гибридиш 100% гарантиш қатмеда соҳиб бош саломат бошед Hyundai Avante Solış 2007 ماشین کره
73000 сомонш мега мошин бениҳоят тоза дӯстои азиз. Нигоҳ кунед, ҳуҷҷатоша нав кардагия. Ҳоли ҳуҷҷато нав утилам дора. Резинакош састани ништияк. Дӯстои муҳтарам, дискакҳои фасон. Ина. Ягон ҷо инам хеле ягон ҷо намҷа дусте ҷо дидим ки хеле майда-майдаки хурӯшидагия дӯстои азиз. Ина эсаи тамошо кунед мошинчара, задни камера, қоматакаш рост, аю шалақи палақо неста. 73 тай бо муомила дора. Обшивка ама нав, электропакет, салона тозагиша бинед мардак бари я бири чихи тоза. Поликакош ганда хушу болош тоза. Дискаош ай пеш нишон табур. Ина дискакош. Электропакет, ойнои бакавои аҷай дура карда меша, сиденёи аҷа, мултирули ду тарафа, коробка автомат, монитори калон, ду та сидени пеш абагрев дора, пробегиш 142000. Уна датчик овам дора дӯстои муҳтарам, бе проблема ина. 2007. Касера дар кора бихезем биёед, мошин муомила дора. Аванте ай мошина медонед ки гарин любителош дахмон бисёра. Ҳами мотору коробка ва ходовоиш ку 100% ай. Тиқ намега. Кадоме ки мошини тоза барои худаш гуфтеса бошай на вариант. Номерои соҳибаш лайкро зикнед. Lexus ES 350. Солиш 2017. Мошин Америка. Аки ҳам мошинои ҳастанд ки састаани дора кунам хеле. Номерои 0070 дута серия эр қади дӯстои муҳтарам бу форат падарка, на форат бо ҳавичот снимач мекунад. Обшивка ҳама нигоҳ кунед мошина нигоҳ бампер, резин, пезин ҳама зазороша аҳамиятен ай дига мошино хеле фарқия дорад дӯстои муҳтарам. Дискакҳои хушрӯ, 4 та дар без кулчивои доступ, болода люк дора, тонировка, утил, техосмотр, ҳама чиза дора. Мошинчаш хай идеал ай. 235000 сомон мега мошина. Бо муомила дора. Биё бинеш чахчах кунед, арзонш кунед, бигириш биред. Номрора хай хушрӯгиша бинед. Бини ошиқш мешавад. Датчикҳои партроникаш биё ки абр дискаош ай пеш нишон тена. Дискара хушрӯгиша бинед, састани балонош ҳам гариния. Без кулчивои доступ, иҷои мебел, электропакет, салон дӯстои муҳтарам кожа, салон сафед буда дӯстои азиз диден. Болош ҳам ганда тоза. Ина. Без кулчивои доступ, датчик слипинг зон. Памят сидени, электропакет, сидениё лифт, рулшам лифтай, мултирули ду тарафа, коробка автомат, ҷостик, абагрев охлоҷени сидениёш ҳастай, абагрев руля дора, автопилот, старт-стоп, дӯстои муҳтарам монитори калон, пробегиш 115000 километр. Марҳамат кунед, винкоча бинен 2017 тоза. Мотор, коробка, ходовой, кузов 100% ай. Ягон камбудӣ надорад дӯстои муҳтарам. Баъд ина винкоч ҳамодум задагишам бинед. Ина номерои соҳибаш 235000 муомила дора. Саломат бошед. Mazda 6 2009 сол, моториш 1.6 бензин, ҳуҷҷати солона то охири сола дора, утил дора. Нархиш 68000 сомон бо савдо муомила мешавад. На марамат 1.6 камрасхода, коробка автомат, 4 балониш ягон 90%, кузовиш тоза, гӯя спойлерча задага. Mazda 6. Мошин халиҷӣ ай. Обшивкош тоза, электропакет, салон латта, поликош ҳаст, болош топ тоза. 4 та оинаш электропакет, рулиш, коробка механик, контрол, магнитофониш кор мекунад. Пробегша аписам видеода менасам, кам-кам нем кузовиш ягон ҷош хурӯшидагӣ дора. 68000 сомон гуфтеса бо савдо муомила мешавад, лабоиш ҳама трешин дора. Нашод коробка ва моториш соҳибаш мега 100% гарантиш қатъӣ. Номерош аписам видеода мемонам, занг зане савдо кунед, ба устодатон биё қабулиш кунед. Саломат бошед. Салому алайкум дӯстони азиз, мардами ютуб. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи Восеҳ дӯстони азиз. Дарвозаҳои бо сифати дарвозаҳои Акаи Зиёратшоҳ дар Восеҳ. дӯстон, якчанд маркаи дарвозаҳо металлошон 08 то 18 ҳастад дӯстони азиз. Дастафкаам када метавонанд ноҳияҳои дурдаст платни мешавад. дохили район Восеҳ, Кӯлов, Фархор, Ҳамадонӣ, Данғара, Қурбоншаҳид ин территория дӯстони азиз то ноҳияи Муминобода мере на дастафкаи бесплатни мераванд дӯстони азиз. хоб вақте ки шумо закасам карден аз дар байни 8-10 рӯз закасотона тайёр карда ба ҷои лозиматон бурда мерасонад бародар азиз. Нарх навои дарвозаҳо аз 3500 сомон то 10-15 ҳазор сомонӣ дарвозаҳо доранд. Дарвозаҳои босифат
марамад аз номи канали ютуби Сауду ТВ занг занед, худо хоҳад шумода скидка мекунам, кортона бо сифати баланд буд мекунам бачаҳо. марамад рақамош ҳам мегзорам дар рӯи экран, муроҷиат бикунен аз номи каналимон фақат бо арзонтон мекунад худо хоҳад. ина маркаи дарвозо аз ҷумла ҳалонҷикҳо тайёр мекунанд барои болои дарвозотона. номи чи ака казерок тайёр мекунанд. хулас чӣ хизмати боша оиди ҳамин дарвозаҳо акаи зиёратшо дар хизмати шумо дӯстон. марамад рақамоша мегзорам. хоб нашод масъалаи саволу ҷавоби иловагӣ оиди дарвозаҳо, нашод масъалаи дастафка, хоб размерош оиди ҳамаш дар ватсапшон муроҷиат кунед. ака шумода мақсад маълумоти бештарша мега дӯстон азиз. успед кунед дарвозаҳоро заказ кунед. Lexus ES 350 2013 сол, ҳуҷҷати солона танировкаш 4 моҳи дига дора, утил дора, нархаш 170,000 сомон. винкода мезани фақат бамперша тамом, дига ҳама ҷош радной краскаи хича. боло люк 4 дариш без ключои доступ, 4 баллониш нав, кузуфиш тоза, боиҷа ламинати сиёҳ кадагия молодёжни. И барои бачаҳои ёшай, 3,5 бензин, мошинчаи тоза. баъд дароша полни губкават кадагия. ҳабшикош тоза мебел, электропакет, кожни салон, салон сиёҳ, ачхоли сиёҳ хушрӯ, болош топ тоза, люк поликошам ҳаст. датчик слипил зон, 4 дариш без ключои доступ, 4 та оинаш электропакет, памят сидени, сидениё лифт, датчик BCM, рулам лифта, мултирули дитарафа, рул мебел, коробка автомат, обогрев скамейкои пеш қати охлажденша, шторкаи қафо, 3 намуд режим ваҷден дора, ҷостик, климат контрол, кондиционер шах, старт-стоп, соат, монитор, задни камера, пробег 218,000 километр билнестай. на винкод чазане бине бародаро, винкодиза фақат бампериш мебуро тамом. дига мошинчаи тоза, нашод коробка, мотор, хадавой ҳама ҷуда соҳибш мега 100% гарантиш хати. номерош описаи видеода мемонам, занг зане савдо кине, ба устодотон биё қабулиш кине. саломат боше. 100,000 сомон. Toyota Camry D солиш 2008. мотор 7.5 6 цилиндра самолет. ина кадоми кофтеса боша марҳамат. ия шалақ палақ рехтагиё неста дӯстои муҳтарам. касе дар кор боша бо хитон мутахассисотон қати устодотон қат биёен проверка кунед. дискакои хушрӯ, резинакош састаниш ништ яка SK бародари азиз SK. утил техосмотр дора. ина марҳамат. касе дар кор боша бо ба устодотон биёен. задни камерам дошта. биёяка дохили салона мебинем. обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, салон кожа, дӯстои азиз нигоҳ кунед, салон кожа, ина кожа, я чихолаки ба зеби дига каждагиаша, гарени зеби даиша, чихолиш зеби даиш, дискакои фасон, электропакет, иҷоҳо мебел, сидениё лифт, мултирули дутарафа, коробка автомат, обогрев сидениё ҳастай, монитори калони Android, старт-стоп, автопилот, пробег шозбинӯ 284,000 пробег. пробегиш ина винкодча бинед дӯстои муҳтарам. ина винкодаш. мотор, коробка, хадавои кузов ҳамаш 100%. бадили пир. як таха дами лабавои ҷа дошта. тамом, дига камбудӣ надора. номеро соҳибиш лайкаро зекунед. Toyota Camry D солиш 2008 думоҳагӣ. нархиш 110,000 сомон муомила дора. номерои 4 та 5 агар не бифората биги бира қатиш. ҳаматон медонед нархи номерора. мотор 2.4, рангиш сабсафед, танировкаи 100% дора, утил дора, техосмотр дора. болода люк дора. ина эли SK кадагия дӯстои муҳтарам, ина касе дар кор боша бо ба устодотон омада мошина проверка када баъд харидорӣ кунед. биёина ки обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, салон кожа, дӯстои азиз нигоҳ кунед. кожаш серия, я чихолаки кожин дига каждагиаша. болошам тозак хушрӯвак, ина сидениёш гарин буда. обшивкаҳо ҳама нав, электропакет, сидениё лифт, мултирули дутарафа, коробка автомат, дута сидени пеш обогрев дора, автопилот, калит қади буда. ин озма пробегша мемонам, оз мошин мурдагия дӯстои муҳтарам. ина 177,000 гаштагия мошин зинда буда. винкодаш 0208. мотор, коробка, хадавой, кузов ҳамаш 100%. документакош ҳаста. ина бо нигоҳ кунед. номерои гарини киногӣ, номерои воймагӣ дора дӯстои азиз. ина номерои соҳибша мемонам. 110 мега муомила дора. занг зане чақчақ кунед, арзон мешавад. саломат бошед.
Hyundai IC 2010 سال мотор 1.6 бензин карески вариант номеро 2006 падарка давенс гирифти ҳуҷҷати солона утил ҳама чиз дора нархаш 76000 сомон бо савдо муомила меша бо ниас полерча қафода мошинчаи тоза мотору коробкаш да соҳибш мега 100% гарантиш хати полировка ҳамаш кадаги то химчистка идрин мошина кадаги электропакет салон латап поликош ҳаст болош топ тоза химчистка кадаги тап тайёр мошин 4 оинаш электропакет мультирули дутарафа зангода ҷавобите коробка автомат обогрев скамейкаи пеш климат-контрол кондитсионериш ях магнитофониш пробегиш 258000 2010 сол карески вариант нашод коробка моториш соҳибиш мега 100% гарантиш хати номеро шапсан видео да мемонам занг зане савдо куне ба устодтон бе қабул куне ба дил пири соҳибиш гарантӣ додасе саломат бошед. Volkswagen Polo солиш 2021 чанд моҳага дар техпаспорт 2022 буда. Мотор 1.6. Цветиш ҳамун цвети молодёжни, қоматакиш рост ҳастани ништияк. Тонировкаи 100% дора, техосмотр дора, утил дора. Нигоҳ кунед. Дискакои гарини фасон резинакош нав. Нархиш 119000 сомон. 119000 сомон. Нигоҳ кунед. Солои навш ай дигарош ай замин то осмона фарқият дора ай солои кӯнаша. Датчикои партроникаш дута хеле густирчак дора. Пароша нигоҳ чи гарини хушгидо мешава. Бибинак дохили салона обшивкова манав электропакет салон лата мешава чихолаки кабутаки базе бидига каждагиаша ина эваполик задагиаша болошам гарин тоза дискакоша нишонте резино наван бародару наван хеме биша гариния 4 оина электропакет оинаи боковая ҷедора карда меша сидению айҷа мултирули ду тарафа коробка автомат обогрев сидению пешиш ина ҳаста датчик партроник дӯстои муҳтарам кондитсионер печгаш 100% кор мекунад монитори калон ина пробегша нигоҳ кунед 114000 ай мотор коробка ходовой кузов 100% кадоби ки мошин харен ба устодтон биёен любой ҷоша проверка кунед оз мошин заводӣ та кондитсионериш мондага даже овозша намефаҳмед номерои соҳибаш лайкора зер кунед Lexus RX 350 солиш 2007 думоҳагӣ нархиш дӯстои муҳтарам 125000 ин ҳамин номерои 4 да хайрдор падарка дӯстои азиз рангиш сабсафед ҳамин лабавои шикастагӣ буда дӯстои муҳтарам камбудӣ ҳамин қадидам резинакош састаиш ништияк дискакои фасон ягон камбудӣ надорад дига мардак бари мебиниша мефаҳмиша ки мошини зинда тамошо кунеша кайф куне касе дар кора биёед бинениш муомила дора арзон мешава обшивкаҳо ҳама нав электропакет салон кожа дӯстои азиз боло да люкаки дига дора ина диден боло да люк дора дискаҳоша нишонтая пеш ина дискакои хушрӯ бин иҷа памят сидени электропакет иҷо нигоҳ ки ҳама мебина сиденио лифт рулшам лифта мултирули ду тарафа коробка автомат дута сидени пеш обогрев дора монитори калон автопилот калид қади буда пробегша дар писан менависоне марҳамат кунед бинкодша бинед ина бинкодаш тоф мотор коробка ходовой кузов 100% ягон камбудӣ надора ҳуҷҷатҳои солонаш ҳаст утил дора ина ма дӯстои муҳтарам ам лабавоиша гуфтам ки ин ҳамин камбудия дига уро камбудӣ ҳам наге мешава амура минус мекунад соҳибаш номерои соҳибаш ҳаста лайкро зер кунед Toyota Camry 3 солиш 2012 як моҳа хулоса гап 2012 тоза гибритай 155000 сомониш гуфтеста дӯстои муҳтарам фаро ҳамаи хеле лупайкам хеле идора мешам хеле паст баланд мешавам хеле резинакош нав дискакои хушрӯ дудари пеш безключевой доступ боло да люк дора утил техосмотр тонировка дора даже соҳибаш мега ки ҳамин тонировкара ман хеле арзонакоша задагӣ нест мега қиматоша задагӣ хулоса га ба 1000 сум боло комплектатсияш XL ҳамин язи мотору коробкаву ходовой гибрид чида мега савол натен мега ки барои ки айри миллион ай 100% бинҷа обшивкова ман нав иҷо мебед дӯстои муҳтарам электропакет салон кожа нигоҳ кунед кожа бо байниш хеле алкантар буда як чихола ки баъзе би дига задагианша болошам тоза дискаҳоша бутони айпеш нишонтена дискакош безключевой доступ
электропакет, сиденье лифт, мультирули дутарафа, коробка автомат, обогрев сиденьёш ҳаста, монитори калон, кондитсионер мондаги, ях, старт-стоп, автопилот. ин ҳам аз пробегша мемонам, шумо бинед 149 000 мошин гаштагиа. нигоҳ кунед ку ина винкодша бинед нози. ина винкодаш. дӯстои муҳтарам, ин ҳами ози кондитсионер мондагиа. ҳамидед ина фарош гирёна. ина дӯстои муҳтарам фарош гирёна, поворотникош ҳам гирёна, лекин гибрид худаш мурдагиа, чи мошин мурдагиа гибрид чӣ кор кардиста. хулосаи гап ки мошин састайни дора 155 та муомила мешава. номерои соҳибаш ҳама дар писанд мемонам, ба устодтон омада мошина проверка кунед. Toyota Axio солаш 2007. мошин японка, ҳуҷҷатҳои солона ҳаст, мотор 1.5. мошин бениҳоят мошина ки тоза 85 000 сомон. ин бародар айхиди московский омадаги нами хидат мошинша бихари. ина бесключевой доступ, тонировка дора, утил дора, техосмотр дора. ин мошиноро ҳаматон медонед ки мошина ёхи зинда мошина. ин мошина ҳаста ки хизмата мекуна. гарени камрасхода, ҳамин расходаш да гап неста. нигоҳ кунед, слишком камрасхода. обшивка ҳама нав, электропакет, салон дӯстои муҳтарам лата меша, чиқолаки кожни дига каждагиаша. мошина я ошапа кадагия, овардагия дискакоша нишонта, ина дискакош. резинош ҳам состояниш идеала. бесключевой доступ, электропакет. газам дора ба фирм дӯстои муҳтарам, рулакш обичный, коробка автомат, монитори калон, кондитсионер, пешга, ҳамаш саволу ҷавобш қата ҳисобиш мега. умуман камбудӣ надора. ина японка дӯстои муҳтарам, касе мошини тоза кофтеса боша, ина марҳамат беҳтарин варианта. ман номерои соҳибша дар писани мемонам, мегӯм ку мотор, коробка, ходовой кузов 100%. мошинча зинда, муомила дора, чақчақ мешава, занг биза, савдо бикун. номерои соҳибаш ай кора зер кунед.